Kada već pričamo o tome, evo, rekli ste da je projekt zahvatio cijelu regiju. Koliko ste zapravo od zemlje do zemlje, kolike su te velike razlike i su li to iste stvari na kojima radite ili su tu nekakve bitne razlike? Kakvi su problemi, recimo, vi se vjerojatno susrećete s kolegama i možete o tome Pa možemo reći da, evo, Hrvatska se u ovom smislu u regiji, ako sad gledamo, recimo, ovaj prostor naše bivše države, recimo, ili tamo prema jugu, na određen način pozicionira kao pravi lider. Ona ima kapacitete, iako ti kapaciteti ili, recimo, trenutačna situacija je daleko zaostaje za nekim europskim zemljama. Evo, možemo reći da samo u, recimo, jednoj Nizozemskoj 10% radnih mjesta je u društvenom poduzetništvu. Kod nas se radi tek negdje oko 1,5%. Znači, imamo još mnogo toga napraviti da bi u stvari cijelu ovu priču dalje razvijali, ali evo, možemo reći da unatoč tome smo mnogo dalje otišli, čak i od jedne Slovenije koja ima svega 0,5% zaposlenih u ovom sektoru. Međutim, mislim da se u Srbiji na jedan kvalitetan način dosta radi na ovom području i u smislu legislative i u smislu stvaranja jedne nacionalne mreže društvenog poduzetništva, tako da te dvije zemlje, Hrvatska i Srbija, su na određen način napravile korak naprijed, dok, recimo, ove ostale zemlje su još u samim začecima i ono što je ideja da u stvari, evo, taj hrvatski liderski potencijal na određen način podrži ili stimulira taj proces i u okolnim našim, evo, susjednim zemljama i da, evo, jedan dio našeg znanja i iskustva bude plasiran u te zemlje. Vjerujemo da je to još jedan pokazatelj da i kao sektor i kao društvo možemo izvoziti naše usluge, naše eksperte, naše znanje i u druge sredine, ali istovremeno da smo svjesni da nam treba još mnogo i znanja i resursa, tako da, evo, jako smo sretni što su s nama u partnerstvu Talijani, koji zaista već više desetljeća rade na socijalnom poduzetništvu i čije su socijalne zadruge u stvari uzor u svijetu, jedan oblik modela koji znanost istražuje diljem svijeta, jer se smatra da je njihovo iskustvo ipak referentno i da se, evo, i na osnovu toga može puno toga naučiti kako bi trebalo tu priču razvijati. Ali, evo, i u samom smislu možemo reći da je jedna od aktivnosti ovoga projekta, to je uspostava akademije, jedne kreativne društvene akademije koja će razvijati buduće lidere, poduzetnike koji će na takav način, s takvim vrijednostima živjeti i promicati ovu priču. Recite mi, kakav je sustav financiranja civilnog društva, recimo, u Hrvatskoj i uopće projekata? Koliko je i udrugama recimo, u ovoj recesiji, krizi, nedostatku novaca jednostavno važno da imaju neke tvrtke, da stvore, recimo, neke oblike poduzetništva, da sami mogu nešto raditi i financirati svoj rad? Pa mislim da je to jedna vrlo ključna stvar za opstanak civilnog društva. Kao što znamo, država i državne institucije su sve manje u stanju pratiti kvalitetne programe, tako da bilo koja organizacija civilnog društva koja želi imati jednu dugoročnost u provedbi nekih društvenih programa i sadržaja mora razmišljati kako u stvari sama priskrbiti za svoje troškove i za... Znači, ne može se ono više čekati i kazati, evo sad idem na proračun. Pa mislim da bez toga više neće se moći ništa raditi. Mislim da će sve veći broj organizacija civilnog društva prepoznati to i da će na određen način, evo, postoji jedan skup inicijativa koji ide u tom pravcu da se pomogne udrugama da promijene taj mentalni sklop i da izađu iz tog jednog pasivnog stava očekivanja i jednog stava možda prosjačkog, ajmo idemo pronaći, izmoliti i isplakati sredstva, ajmo u stvari stvoriti sredstva. Znači, jedan aktivniji pristup, poduzetnički pristup koji razmišlja o tome kako u stvari to znanje ili taj kapacitet koji imaju kao ljudski resurs pretvoriti u jedan kvalitetni poduzetnički poduhvat. Pa zanimljiva ideja. Možda bi bilo dobro malo predstaviti i udrugu Zdravi grad. Ipak ste vi njen dopredsjednik. Koje su aktivnosti, evo, u Splitu? Pa Zdravi grad je, evo, udruga koja je ove godine proslavila 10 godina svog postojanja. Osnovana je upravo sa željom da prije svega grad Split, a onda i sve ostale lokalne zajednice u Hrvatskoj potakne na jedan zdraviji, a to znači proaktivniji način pristupa življenju i kvaliteti življenja. Cijela ta ideja zdravih gradova je proizašla iz toga da se ljude potakne da o zdravlju ne misle na način kad se razbole, pa da ga onda, nego da u stvari shvate da se zdravlje događa
sa tom aktivnom brigom za sebe i svoj okoliš i u tom smislu Zdravi grad je stvorio jedan skup projekata i programa koji s jedne strane promiču zdrave stilove življenja, znači kretanje, tjelovježbu, zdravu prehranu, s druge strane koji recimo se bave promicanjem zdravih odnosa među ljudima na radnom mjestu ili koji recimo se bave edukacijom djece i mladih da postanu aktivniji sudionici društva i da preuzmu lidersku ulogu i da u stvari za svoje nekakve potrebe, ali i potrebe društva u kojem žive, osmisle sva svoje projekte i da ih onda realiziraju na svoje zadovoljstvo zajednice. Znači, jedan širok skup projekata i programa koje su već 10 godina prepoznale ne samo Hrvatska, nego i svijet. Možemo reći da u stvari Europska unija ovo je već 5. projekt koji u stvari podržala, a da mislim da u tom smislu i drugi projekti kao što su i donatori, kao što su Ujedinjeni narodi i Svjetska banka su pokazali da u stvari prepoznaju naša nastojanja i tako da vjerujemo da ćemo i dalje imati tu jednu snažnu podršku svih bitnih sudionika da bi stvarali zdravije i kvalitetnije zajednice. I još možda jedno pitanje za kraj. Recite mi, je li moguće u ovakvom dominirajućem ekonomskom modelu koji sada je, znači gdje je jednostavno i srozano i dostojanstvo rada i dostojanstvo čovjeka, biti aktivan građanin? Je li moguće mijenjati prilike u društvu? Imamo prostora i recimo imaju li naši ljudi volje za to? Pa, apsolutno da je moguće. Evo, mi smo primjer toga da je moguće i vjerujem da će sve veći broj ljudi prepoznati da čak ni jedan aktivni prosvjednički pristup, koliko god je upozoravajući, ne može donijeti toliko promjena koliko je jedan aktivni poduzetnički pristup. I sve ovo što rade u stvari organizacije civilnog društva je u stvari življenje promjene. Mislim da je to svima nama u stvari izazov da prestanemo se žaliti ili očekivati da neko drugi riješi problem, nego da jednostavno počnemo biti promjena koju želimo vidjeti u svijetu, što je rekao Gandhi. Evo, i to je, mislim, jedan od najvećih izazova našeg mentalnog sklopa, prije svega u Dalmaciji, ali mislim da je to i u cijeloj Hrvatskoj, u cijelom ovom prostoru, da uzmemo stvar u svoje ruke, ali na jedan pozitivan način, na jedan proaktivan način i da počnemo kreirati svoju budućnost svojim vlastitim odlukama, svojim vlastitim projektima. Evo, ja vam zahvaljujem na večerašnjem razgovoru. Ovo je jedan poklon našeg sponzora Propolis Hydera. Hvala lijepa. Hvala. Dragi gledatelji i drage gledateljice, mi smo na kraju naše emisije. Treba napomenuti da Udruga Cenzura Plus podržava koncept večerašnje emisije i sama je uključena u projekt socijalnog poduzetništva s ciljem ekonomskog osnaživanja žena u Lici. Projekt je podržan od sredstvima Evropske unije. Toliko za večeras, budite s nama i sljedećeg petka, a do tada lijep pozdrav i do gledanja.